Полиглот режимі, бірнеше тілді бір уақытта үйреніңіз. Сабақ тақырыбы жатын бөлме. Жатын бөлме. A bedroom. El dormitorio. La chambre. Das Schlafzimmer. Кереует. A bed. La cama. Le lit. Das Bett. Жастық. A pillow. La almohada. L'oreiller. Das Kissen. Жастық тысы. A pillowcase. La funda de almohada. La tête d'oreiller. Der Kissenbezug. Көрпе. A blanket. La manta. La couverture. Die Decke. Жайма. A sheet. La sábana. Le drap. Das Bettlaken. Матрац. A mattress. El colchón. Le matelas. Die Matratze. Мамық көрпе. A duvet. El edredón. La couette. Die Bettdecke. Көрпе тысы. A duvet cover. La funda nórdica. La housse de couette. Der Bettbezug. Кереует жақтауы. A bed frame. El armazón de cama. Le cadre de lit. Der Bettrahmen. Бастақтай. A headboard.
El cabecero. La tête de lit. Das Kopfteil. төсек жанындағы тумба. A nightstand. La mesita de noche. La table de nuit. Der Nachttisch. төсек жанындағы шам. A bedside lamp. La lámpara de noche. La lampe de chevet. Die Nachttischlampe. Шам. A lamp. La lámpara. La lampe. Die Lampe. оятқыш. An alarm clock. El despertador. Le réveil. Der Wecker. киім шкафы. A wardrobe. El armario. L'armoire. Der Kleiderschrank. кіріктірілген шкаф. A closet. El armario empotrado. Le placard. Der Wandschrank. комод. A dresser. La cómoda. La commode. Die Kommode. tarpa. A drawer. El cajón. Le tiroir. Die Schublade. Ayna. A mirror. El espejo. Le miroir. Der Spiegel. perde. A curtain. La cortina. Le rideau. Der Vorhang.
Жалюзи. The blinds. Las persianas. Les stores. Die Jalousien. Glimsje. A rug. La alfombra. Le tapis. Der Teppich. Klim. A carpet. La moqueta. La moquette. Der Teppichboden. Әпшке. The slippers. Las zapatillas. Les pantoufles. Die Hausschuhe. Pijama. The pajamas. El pijama. Le pyjama. Der Schlafanzug. Ilgish. A hanger. La percha. Le cintre. Der Kleiderbügel. Kirsibete. A laundry basket. El cesto de ropa. Le panier à linge. Der Wäschekorb. Төсек жапқыш. A bedspread. La colcha. Le couvre-lit. Die Tagesdecke. Түнгі шам. A night light. La luz nocturna. La veilleuse. Das Nachtlicht. Flashcards ланада 180-нен астам тақырыптық карта жинағы бар, және сіз таңдаған кез келген комбинацияда бірнеше тілді бір уақытта үйрене аласыз. QR-кодты сканерлеңіз, осы жинақты ашыңыз және өз тіл комбинацияңызды жасаңыз.